Nyuma yeku kia ura wari Cibo wa Kamayendi ura bororone mwingi nendi location yu na Cibo mwero nyuma ya miaka 6. Margaret Muthoni na watimbaru utongeria nture nyuma ya bokara miaka 6 na ratongere kathumba bakinyite kiathoni ku kuwatoweni Cibo yu kenda kwithira kilikithia ukaria na utungata ndene ya location yu. Paul Wakabithi aina ripoti ye. Cibo wimbi wa Kamayendi location manda Margaret Muthoni nyaga uraombete gukunura muthenya gwemthi tondo ne yava ni undu waku niwe urone wira ndarutire miaka 4 na riria waurire kana ntuike chief wauga ngai yakurathime miaka iria ndarutire wira miaka 4 ndethire Kamayendi ina thayo na nenguvoya ngai andethie ndigacokie Kamayendi nthi no ni mitware mbere thiini wa ritwa ria Jesu. Mambura marama gutongoretwe county commission wa county ya Tharaka Nithi bwana David Kitonga. Wakati unaona mzee wa mtaa na amekuja kwako, labda ametumwa na assistant chief, ametumwa na chief, anaweza kuwa hata ametumwa na mimi, ujue anawakilisha nani? Rais. Ukiwa na jambo, kama kuna jambo chief amefanya, hata kama ni assistant chief, kama ni ACC ama village elder, DCC, hata county commissioner, sisi kama kuna jambo na limetokea makosa, sisi ni wanadamu. Makosa ni kwa nani? Kwa binadamu, si ni kweli? Ama nyinyi mko sawa, mko perfect? Naomba kutoka leo, najua miaka 6 imeisha, si ni kweli? Kutoka leo, iwe ni OCS, iwe ni nani, hakuna jambo ambalo pakiwa na wazee tunaweza shindwa kusuluhisha, si ni kweli? Na pia nitawapea hata mikakati ambayo tutakuwa tukipanga, na kabla niendelee na nimwapishe chukua na marahankuru kima kwimba imbere twintongore kathumba are mujumbe wa chuke gamba ngombe mheshimiwa Patrick Munene urabo ambera mbire kurugoro bisi boimbia bwa Cibo oyo bwa kito na kigina ya CDF ya chuke gamba ngombe. Now the president is visiting Tharaka Nithi very soon. Na president ya acha Tharaka Nithi turaugire stop number 1 chuke gamba ngombe igakorwo iri Itugururu kurawunti tamaking ya Itugururu Murigi. Turiba mwando metu kenda tugerami gontu kugitate gontu gukura ntumetu kuria Kathwana turatuire na thini ya infrastructure Kathwana nindekirire rami kuma Kathwana kinya Makutano kuria tubakanite na Mara nindekirire ingi kuma au Kathwana kinya stadium kuria tukasherega kolweli fast Kathwana gutai na ofisi ya Ibandi gutuire gukio palita gwa ka ofisi ga kuromba kana chuka nindatumira ofisi ya Ibandi Kathwana baugu county commissioner turarutha micemanio barari ntaka nindekirire kaburo kunde guntu ni kurabuire. Patrick Munene akiuga wati gukaruruka gitiki kia mujumbe mono kiri kithurano tukuwata wana ndombera na kogu ntiguo thuku ngikurombera wana ndombera oti no thuku, so I can't also feel bad nkiuga uthurwa negwe na kwira gotika binge muntu kire otirungi no ntirungi kiori agakiona kina thina no ntunio ntitweka iticiiri ni ntaisi kana kuruta wira wega ni thina ndarutire wira wega na atumia tukinaga tukithomithagia ciana ndageririe kuthie ngavana ni mararegire mauga twikare tuthomithie ciana nani ndauga no ntunimo manthura agatwikare bau mauga ate mutaugire tuthomithie ciana ni mararegire maraugire nkathie ciana ikauma cukuru nani ndauga kambikare bariku wacha nikae hapo tufunze watoto. Mheshimiwa Njerwe Ng'arore na MCO wa Ndino ya gamba ngombe Bokweno ya Kathwana mugambia kuribia nataka akiburaga akakenda bari bambia ni omukire uri mutego bere ya kuthondekera antu baraige kanjoke Munene hata twamuthurire kura tiroga muhauga naye bora ne ndungure thondekwe ke Munene hata akatitio twamuthurire antu baiba gwatire antu kana mukikiraga utagukira antu utagukira Wanjeru utakirenga ibai. Ngiripotera Uru TV kuma gamba ngombe Bito Paul Gwakabithe.